betrase aya akonta na maami Akosua Serwaa asem no mejaka tise enyansafo na dooso tiyanya ye start ye no ye kakura na omuntie advisors no or they are not bloggers. Me I'm a blogger for years. I just say or say kwame despite make them a platform you so I mean unyasem papa bebe cow WhatsApp no be kaka ho say adenti na onfre ma me ne girl no na nka wonsiesie wo tem say wo ya da fo papa ena basa repeat ena ema upie ba no na trend e social media no so sabe ya bo bia no e de baba so me ahwefo na ba channel yi so a abrani abobia no e ya nsem bi sei e na de bia no ye posti e de ma ahwefo no ti no mu ti o mu hujai na so so wa fei na wa ba channel no so na wa subscribe e de ama no hwe video ni wie na wo comment so ho na wa type e de ama mo comment section no ase yes me pi yenko na yenko tie video yi mu nsem bi embra hey Sister Rahel, okay, you be vote to the over evidence no more. Me wo Sister Rahel, no tina me request you know. Mate, Mr. Rahel went to me I'm our evidence Sister Rahel, but mami je mama. Sister Rahel me je mama no why. And la for no one asamoya na etimi dia yeah be can be not just a woman supporting woman sasem yi hunti thank you na di wudo o wa adwene kwemada ye nyina be support ma Serwaa eno hunti ya fa ho adi wo ye nipa wo ye oba wo wa adwene now Gina Duffum into a Tassam Hunty, you know. What can I say? What can I say? Jimmy, we are there to get I will say, yeah, Mamma told you, Santa Piety, no to chat to Jesus! Dear man, I don't say, yeah, Mamma. Now, what's the way that someone do? Criminal body? What do you say? Hey, what part of me? Or son of a tutu to Basso. Miss Obaa, me check. Baby, I will make a check the trouble. Let's How dare you? You must say what's that way you do. Grandmother, must say what's the way you can. Grandmother, you do not cartoon never. I was a cartoon about yours. Hey, Miss Grandmother, the picture and the data. Do you know, Sika? What do you mean? Me to have a chabra. No, I'm the channel. I don't have a watch at the end. Me met me a dear in Guasia, mother. Me will put me this. No one you're ready so bit to be a dear in Guasia. I can't talk. Miss met me a ramen drops, me chocotono, met me a raw, and no one could dome. Who met me to that extent? How dare you? Now what baby you elephant queen ho na me ma kwachire ma adwea wo wa be fa me ma no asem wo bebo wo ha munya he asem we wo kana ho ye metan wo because then we jimi say ye ye be kwa na no wo and now so e ma me di fu ade ye be kana ta wa se ba wo me na wo me be di mada ye bo wudi na ye bo wudi wo ye nipa wo ye nipa mada wo ye nipa obi a ye be ko bi fi asem ya fa wo obi adi wo kwasia me was ka ye ka asem we fa wo obi na bia me di mi o asem me na ba di atem say ye ne ye scam e no scam mo ye be kan yansa ahye mutiri mu a kwen mada wa betere ho no mba be ye wo be ye kwasia ba sa no na wo jimi fo no dia ka ku ye ti abode be no me se wo se ye ka kire mo so mo du na chi na wo mo jimi me se on kwen mada wo so di na chi pa wo jimi atu da sense asem we hu nti be ma adi no hey free. Na asem no e ha de ye de to mo e ha oh v8 story de ne de ka yi me pa so fa bi sie ma na cruise mrem
Fabisi ya mami sika. Sister Rahel, she ma we nyina o. She emma we owarifu. Na ya fam asem we hu stabe mano da sumina so. No obi ne wada fala just like that. No more evidence, more evidence way. I said more okay, more evidence way. And can also be no be up but now the evidence never better. What is the evidence? Oh, see what the more beba no power beba evidence. How can I want it? Rahel. Any pony evidence will bet me a betray and say at will be so. Eh, ya omo ye na when him dey omo say ye kwadi ne fala and send somewhere ho. And no am no ede na ho kwaji yo. Say. Ah, and send some enya court nsem ya. Eh, ede na ho kwaji no. Would ya say omoma his royal before his royal the audios ne niema bebe che say you ne da Obaa warifo evidence na near Rahel. Which evidence again do you need? Na emma way eba ebe say ebe di odobroni atem na emma bi say to say ayi Adamu emma bi say to say Monica yi na omutimi ba no ma be di odobroni atem. Look at this, a married woman. This is so sad. And now Rahel make a choice say me amitiwe me Bella amitiwe me sankofowe. Now I'll stop paying attention to them because if you have these women no ma be di odobre she na ya sorry ani yes so mo so until udin pa the Bella now catch us udin laugh out loud. Okay, Bella. Udin pa the Bella. Sister Bella, good evening. Good evening. Good evening, Brother Alex. Rahel, ya fa se we hu se be manu da ndi obi fala. Me se that the lumba se we be how Rahel. I said we be ended one. Now are we a jaipa o? Are we a good Bella, you yezi obi won say now they are rural fancy. Sorry, na ma summarize and the see Ghana court. Ya court to mark 5. Until me update you ni nyina why. Okay, sure. Me pacho Rahel pacho me de manu be si unim say kuwa banso abase opa de Kwame despite acho ye papa Kwame despite opa na cho. So ending said I didn't see that all patch. Boni awodia ye no and some okika bi enim now was how every you say ye the moja na ye you need fufu and sa wa ba apologize you. Oh obi amebo me o. Oh obi amebo. But me bo me evidence. Me say na say the evidence dey me wo pa o. Me concern me ndi ne kwa. June 2. Me Jimmy 2 or me Jimmy 2 meba. Hey, what the man Montreal? I was having batch yen ko 400k. Let's say mo yin na yen tapping ko 400k. Semakasa pen in my submission on social media. Na se akoye etia manu etia mo a menimu ni asem. Akokọ na etia ba enkumba. Me Munya Santinis fufu semono. I'm not part of it. I'm team legal for any wasam. Miss Ramo. You won't call for ASF. Woman, I my dear. I walk at the Where Judas, where your mama, Judas, pa, you. What heading one? Free better. Oh, laugh out loud, yanti you. I catch the go. Laugh out loud. Laugh out loud, but not to make sense. Laugh out loud. I'm so network na free me. And your own network in San Francisco.
I feel them it starting up play you. I'm in call back home. Me patch you. Minimum niasem, Papa no. Samakasa pen. In my submission on social media, Nasa akoye etia manu etia mo a minimu ni asem akokɔ na etia ba enkumba meye munua santini sekireni ba pomfa nchame minimu ni asem fufu asem no I'm not part of it minimu sana mitim liga afonso enim ho asem mesramo ya won krofo bi asefo wo na aye wo made a wo mu edi bedwaso na mo bolete ama mwasiu maami Akosua Serwaa eni ASF fo na munyi tim liga fo mfrim again Rahel mpacha wati haye o sise ye papa Kwame despite boleta esiu Akosua Serwaa eni ni ASF for pomo acho munyi ono eni ni team liga enyo no de odina beto na tia bedi na tem all these wala boni o see o free team ni muwate o sisa Akosua Serwaa mejina ho patch anka say onim anything about fufu na because according to Obaa Tiwaa no wonim say fufu no mo koto neat fufu no omo ayi free box on sana na all kan o see what am I mama bother me because how me at the same platform so aka kire Ghana fo nyina say maka kire Gomez say onko MTN na omo print be platform so sika bi afa aso biara ena yanka ho asem ejei na yesi roba bi tale ene card enachi awai okwose omo nyama na ombeje no 12,000 cedis so maka yes on kanche manager na manager emwano na ontwa na ontimi print ade no famra ode ba beba betrase aya akonta na maami Akosua Serwaa asem mejaka tise enyansafo na doso enyansafo no adoso advisors adoso tiyanya ye start ye no ye kakura na omuntie na advisors no or they are not bloggers. Me, I'm a blogger for years. I have more than 15 years experience in blogging. And if I foresee danger, na meka na say I have to step back and protect myself. I just say, or say Kwame despite. Make them a platform you so I mean no papa bebe cow WhatsApp no be kaka ho say adenti na onfre ma me ne girl no na nka wonsiesie wo tem say wo ya da fo papa ena basa repeat ena ema opie baaye wanu masema wo kan ye ne dem ma enkofo eso mu mini wuni asem se Gomez ya bre Tiwaa de odi na che nyankwa ni benka biom na team league for your fight for your justice. We have a lot of issues in Ghana. You want the black phone? Okay, here. Rahel, and some no. And no.
Osi say o move akwa another issue. Na mom no be jai Akosua Serwaa asem ka. Issue ben no so move Akosu issue ben. Se bia eyi die eyi obi ni mu die. Ebi nso Akosua eyi ni ayeshu tu ni die. Osi there are so many issues in Ghana now. Enti no any ni team legal wise on be move akwa other issues. Na mom no said that your papa Kwame despite probi asiwo no osiwo Akosua Serwaa ne ASF am fa ono kruaba ene ne nkofo nka ho because no opomo chopa they are not part of it. Na audio ba ko e wa ha so o say omukoko yiyi omukoto enua eyi neat fufu no mo eyi. Oh. All right, see you. I then network now dropping a year now. I don't know. Now what to say? Me say no. Mr. Rahe on fire pu ebi ento soro na kukuru bi ni ademu ni enhwe di otwa ntro pa no move to sesia nipa 900. Why? See, yeah, nya botre na yen hwa de we. Mr. Why yen drew 500k na yen hwe update bi ai koso na. All right. Court ne nsensem ne nasefo. Die e koso ene e wo court. Mr. Why ene court nsensem ne doso pa na after that na say team the meeting na evaluate enema bia e koso. First one. Me send do document me pa cho wa kan ne. Yeah. What kind of job? No. Oh, says a girl kind of job, Mr. Ryan. It's for your people, but you bet me a kind of job. Why? What about we can talk about it. You bet me a kind of job. I know at the beginning of a seminar in Ande. Na okay, na for the twaso. But you want to 500k why? 500k will be unlike it. That's not life, no. You're very engaging. A quite chiri, and I say for Tianco 500k now, me for update. And Mamo, Ceciana, was a Rahel show, and neighbors opinion, and send some, and I say for Yenina. In your information, and not first hand, they said the Mamo has. It's which my read the letter, and so why, yeah. All right. This one is from the High Court. Okay, Patrol, this is from the High Court. Laugh out loud and really win, but it's a network near dropping it. Yeah, awesome. In the matter of the state of Charles Fosu, aka Dad Lumba. So when I say na or kasa, my answer say Obaa. Na kwa bigwi. Laugh out loud. Say na or kasa. Obaa, I'm going to send you our request here. I don't know. If she was talking, their money we. All right. And I'm meeting be as Intiana. I come and then. Now, okay. I'm saying, Patrol, yen na yen tapping. Yen na yen tapping, na yen koye ni mo. Yen na yen tapping, na yen koye ni. Patrol, yen na yen tapping. Na yen koye ni, yen na yen tapping. So when we just an answer men call kakra, then I'll come and update you on the team now. Why? No, yen to us. Yen to us, we can't afford to let you go. About only read it. Of administration, my yen no free ho. Letters, mine grant of letters administration. And it was filed on the 12th of this month 2026, okay, at 11:20, and then it says by Akosua Serwaa Fosu, 2 Charlene Fosu, 3 Enesina Fosu aka Akosua Brempoma, and in the matter of caveat by Priscilla Ofori, who is the respondent. Okwasia or say change of solicitor. Please take notice that the third
Hold on for me for a second. All right. It says that change of solicitor. Okay. Please take notice that the third applicant hearing has on the 9th day of June 2026 appointed me, Nana Obriboahin of Ensunyameye Chambers, Sunyani, as her counsel in the above mentioned suit in place of her former counsel, William Kusi Esquire of Dominion Chambers, Chelsea House, Edum Kumasi. Registered address Nana Obriboahin, Ansa and Associates, Barrister and Solicitors, P.O. Box, Wat Sunyani. Okay, office location, or money location, and was signing. Okay, may sign kind biom or see change of solicitor. Please take notice that the third applicant hearing has on the 9th day of June 2026 appointed me, Nana Obriboahin of Ensunyameye Chambers, Sunyani, as a counsel in the above mentioned suit in place of her former counsel, William Kusi Esquire of Dominion Chambers, Chelsea House, Edum Kumasi. Say Alex. So letter now okay, Answer the call letter so make kai obi biara. Say apa adru hono mo bia betimi e dia send sika wo wiase nyina pay angel app. Pay angel app. Pay angel app we a papa a banner say money transfer or transfer from America, London, Canada, maybe a Europe, maybe Africa. Maybe I will be a download the app we. App we and any Rahel show a partner. Oma create a special code 10 for Rahel show. And this our has now send this car, say be out to dear will send this car ma only be our Ghana. Na se unyam fanfa pay angel live Akosua. Nene aye come on. Tiwaa has one download ya make call Play Store and I say Apple Store. Ko download the app no via chre dan was ya say na ye huno na pay angel there obia ka hwasem. And your mama pay angel down and so no chain the aka bia ne say pay angel o send ya yenjo transfer fee. Omo rate no was e chain ni nyina. Omo so de ni contem nya say utimi send sika ne say emaye aba omo send ya instantly na aba. Afede de enwa wakran so mo insurance package bi ho for Ghana for nko a ebia unia bi yare uni sika bi ho no use sa app we dru ho a ene pay angel for nkasa ombetimi ya insurance package bi di amount ama ni Canada hospital no so hiam wa bi a omaso wasenti me kaiwo Obaa Rahel show so dia download the pay angel app na ebeboa wo wi a chre dan e wase ho me kai en super en obia no deal en super ye bisa se waje wote wo se majemete ensio we Ghana Rahel show nti ensio we adru ba bi bebre sa ensio we na obia no mabrochefo ofre me no ka se tamale sunyane Kumasi de abu takrade Cape Coast wo akra anatema na no bidia na se wache ye bisa se waje wote o se majemete me kai won so yes Shaxi app Shaxi kofa by pa eye Shatawale na the man I fed say yes support our own into Rahel show so we ya boga wo Ghana and I wo franco fro ayibia foforo bia taxi foforo bia drivers no mo was app we so omo buade obi bi come omo de bebrɛ enye omo a ofro ka wi na obi bi come na wo come e fa cho download na beboa Shaxi ofra brochi ba na opese ka bi befa airport a na we boga wo bedu Ghana on fa ka ma koho obetimanya ka bi ayusu oba na de o ma de akomo me kai wo t-shirt Star Hilton t-shirt wo hase shirt bia wo pe bia blaster jersey wochena uni Ghana jersey ampacho udru hanum kra na wo cha menje so hwe soro ho no me beboa pa fa number na da ho uhia jersey bia twa na picture jersey nkwa na oton osan ton jewelry shop pa ti ba bia wo bia no o pe jewelry bia se Obaa wonche wukuna de da onche wo boss ade
ni nyina ha twene ye kai wo number we na fa osan ye makeup natural makeup enko ware enko ye program one minister bi panyi bi on pese bi obepia for number we star baba ye makeup kama de amano okọ obetima ba ofie obetima ba wadwumam ba bibia on ne nkra no be ba beboa nti me kai wo no so de aka male popa paswe adro na nkasa din boafo wantiment oba bi ye wo ya onipadua mu kotodwe fa bi twitwi ho ebeboa unya bia kodros da wagana babia catch am say Mr. Alex and I start wa na small jodie na beboa start wa letter na wo kan ye no letter ma me Akosua se wa na ma me brempo ma achro e de aba Kumasi High Court say letter of administration am filing no on the 22nd of December 2025 amoye update on the 12th of January 2026 almost say mpelo lawyer kusi as a lawyer bm e wasem no mo almost so many lawyer could seek to kwanta omapai sorry me ndru 500k atifo wo hanoma like ni ndru 500k if I cho obi an like ni ndru 500 obi an like na che so masake no maka kire ne say asem no mo nsi hu bm omu hia lawyer kusi omden na start right say akase lawyer kusi Osha asema odi asem na ye troka enti the letter backward so mu hia lawyer kusi kura wa asem no ho biem efri lawyer kusi lawyer kusi mo ba wa body ama omu Mr. Rahel they say lawyer kusak won so obi atwere kusak enti sune na Mr. Rahel kwa mo fa so no na areho asem ye di asem otimi sesa lawyer Obia to Mrs. Sana lawyer kusi the client a kakro model lawyer kusi omuntuam yo really documenta yes that right documenta lawyer kusi e de atwere gunkrata so de koma amo no e wo lawyer kusi ho nti a professional lawyer no e den say wo client beka to say me obi am just wasa nti da bia na e kase lawyer kusi bajo me tio star right Alex, they na come back na also back in Pachoka. Any account there, no. There we count there. Alex count there. Mama one count there abubudia until the account. I will go for between minutes Alex one and Canadian. Say Alex count there. There be would account there. Media send me some be by. Sir. There be count there. And I'm saying Ghana be share 3. And so wait. I was for yes. Also be as Alex. Also be as Alex. Alex count there. Obi cross both. So well, yes lawyer nasa was show your sound ho. You will be our sasa mo muni ho die nyina. What is asem nada? Said that na is Alex ye cheche. Court in sensem ya na ye chom say lawyer could see he didn't want due diligence to assem we no not to say they were defending it. Lawyer could see did his best. Lawyer could see what the best. Why the sack now was sack man Alex yes sir lawyer asa one situation asem no so any merit bia gina so eno so ye I say another situation. Who say the man here say was son and ye inedi merit ne de wona do asem ko selo ya no ni mu fi asem what you say the man here hu ne say so person so sound lawyer kra na ye kan ofie nkofo we no ene lawyer kusi ande ni ye omo churu letter e de ko ma high court say free na ko lawyer kusi omo pen bio enya so mo ni natina si aka debi restaurant ne lawyer kusi dware ko court ne eno mo lawyer foforo ma fa no so dware ko court eno ma me Akosua brempo ma so dware ko tra court Mr. Rahel eti arahu seme wo mu nie court dem ho na lawyer kusi bete se ya pam no letter of administration case number 01155 S234488 and I want to turn American 5558 and I'll be phone number. Alex, are you killing me?
ya mu bo case na no sorry na I'm say hey trance. No so I am my lord. I'm say my lord be any ampacho. Oh no nya ibia. No so me cancel I'm say bra found at all. No so I'm de make am say share. Now a higher bank. Gina ho. Hey, next time ntokwa gidigidi esi wo na nya asem keto. So me fele se me dia sawa beta so. Kwabresia ma asem na me ka no fa na babuom ne tuwa na mo. Se kokura man fele se obesi wo hwene so a me bafo a me gina hai. Me fele se me dia sawa betim so ama. Small boy ne de onya ahwe o. Small boy we. Usa onya ahwe. Onya ahwe. Dabi usa onya ahwe. Small boy we. Onya ahwe. Na hin wadru. Abrabo ma hin wadru. Yebetimi akansem agensem atwe akraban amanyame. Yebetimi akansem, yebetimi anwene nsem de amano. Osa oya akra. Oya small boy. But me man so. Meba panyin so. Meba ne master ne so. Se wosom no. Osom no meboa. Ne ba no. Akra ne papa no. Akra ne sum na eja. Wo ye job boy. Wo ye job boy. Me de ba kwa ne master ne so. Na kwa bra me kasa asem we di akere wo. Wonya ahwio. But me say me de baba wo so. Na me kansem ajakra e di akere wo ankasa. Tiwaa na mo. Se wo so di maguro ni di. Wonim di. Mesu minim di pa. Na mi donyankopon se me ka usuman a wote so a wosom no. Kwabena mi donyankopon me ka machi a mi hu da se. Obaa job boy no. Ono abetena game na chi se. Obe fili ankasa. Obaa no, Obaa job boy. Obetena game na chi. Owie show bia na. Me do ono no show. Ebaba betia o papa. Ti asem ni ye hihye na da ho no. Hihye na da ho na me nche. Owie ni show bia me pa daje. Mama nkrofo record di ama me. Me wi a wano asem no. Me de betia o papa. Me ye wato aso. O ye na maye. Na me de atia o papa. O ye na maye. Na me de atia o papa. Me de betia o papa. Me wi o papa. Me ma wo pinshit ni say. Me wi o papa. O papa. O papa. Metwina wuram. Me wi o papa. Ni suma kese a wodi gi ni duma. Metwina wuram. Kokura man fele se obeta wo hwene so a. Me fele se me dia sa wa beta so. Because we dim game na wo ye no. Sa wo twe me mpanifo wuram. O twe me so me dofofo wuram. Me boa. Kwabena sa wo hye. Kwabena sa wo hye. Me se wonya de wonya ahwio, ba sa wo hye. Ebe na me bu wo no. Job boy no. Men kasa nkyere no. Na me a me pra daje. Me pra daje. Na ma trema kunya so. Na me trema kunya so wi a. Kwabena no ababa se. Ene eye kokobo ema Job boy.
because agro no me minim di channel agro na wo die no me minim di channel it is why I crowd say obedi sa agro na because Joe boy bibia ni hu a me de ba be ponche no omo obra bia but o master we apprentice Joe boy we ya akraketoa emma kwabresia man na yusu wo kwabresia man na to aduane ma wudie game no so no me ma akraketoa no so me na me ka kire wo se wa bria Joe boy se me wa bria me ahye me se wa bria me ba fo mi gina me ahye minya daje ne bre na me dey study ade ansa na meka bie no ma to short the amount o master wa bina me a me gina hey me dare o master kwabresia man wa bina me dare Joe boy se wa bina me she ebe na mebu no mi so to ko we mu a mi dum betwa 1 year non stop na mi nyai ujai pa metwa sasin se Joe boy ujai a me metwa sim utu mu tane betre ye pe we ye stop on me ye stop on chen utimi bopa me metima bopa ni bi obo me mebo utu mimi tu weye kokobo wey kokobo o master no ena mekọ no so me se wo master ena mekọ no so ene ma obi atem didie me ba ne caution am de baaye ene menche me twa 30 minutes pe me ba beda me nya ma dwen se me be video but me ba ne kokobo me kan che Joe boy say Joe boy me tisi usu a wo be ye mere but me ba no me po obi adi watache no bana me ba no me po obi adi na tache no menya obi so Jemedi ne be tache no no eya kwabresia man am do be tache wo so what the game na what is here come on don't complain eya kokobo na me de ma wo kosua ne kosu onyami be na ebra metia simu na me di wo agro no me massage o me massage o so kai dem dey here wo Facebook oh wait Joe boy so kai one pema semu da Joe boy one pema semu da bana minim se bia wasesa wa utuwe Joe boy one pema semu da de ntia na one pema semu na ni na me ka kirew wonim one pema semu da na putu sa kosua ne putu sa na me bo kokko bana me bano
mede wo master na mede be touch wo na agro na yede ene me kansem pa me kansem fucking me kansem rough said ya wo kan me kansem fucking so why you adwin say jata no odani baby a wo pese jata ne beda jata dani baby a wo pese jata beda meboa ba me cho say me jata bruwa so wa winim de nta wana wo pem asem winimo winim de nta na wo pem asem ebia na wo gusu a wo ye no emani nyansa no bia ba be ka say oh ena the master no na o paye ni bibi da bi master ni nya hwe ne master na woda ho no ne master no me le bakọ ne master no so bopa yo pa oh yes me le bakọ master no so I'm cool with it. Papa anya hwe abone nye dey. Papa anya hwe abone nye dey. Bone nye hwe. Sa wote wo eye wo de. O kan se no wani age. O to adopre na wani age. Joe boy. Ene men kan wo hwe o. O master woda we men kan hwe, men ka hwe. No. Me ni ye ku pa. Me pena sem fucking. Basania what yes ma wo ye no metwe master ne nsem aba na meni bia menwene nsem nafa sawo de see ya na wo ye na ebe me hu aye ashi ye ni na ebe me hu aye ashi ye be hyeda ye be me hu aye ashi you do me I do you man no go verse when you done we talk again we laugh again. So abodam pain me boa me matongulam dada so abodam pain Joe boy what abodam pain me boa me matongulam afina wo ba betongulam nu o me danwura nim na de beye nika na ma agro na ye de no o masa na me de ni beba bewuram me do obia entire everybody say game no so wote yan hwa de never hwa de when I start I don't joke. When I start I don't joke. If you think you can't be in the kitchen, get out from there. When him say a jolly ho, a horse ya, meant na ho. Say jolly horse. So when him say jolly horse ya, do not sit there. Medical catch him say, Joe boy dear, when ye she. Na kakra be fa no ho no wono abetena sia ka se e game ni sa na tie so ope game also o play se onim se na play game no
when him send you play game neboa o pay master o boss and I'm then be attachment to you na tena chire na wa hwe game ni bi wa ba tena chire wo ba gi akunya na wa hwe game ni bi anopese ye de bia me ba bia anopese ye wa ya wo de awie no na me de wo de nso aba beto ya na me de o master kwabrensia ma beto na me de wo joboy wanim se ye na me de wato akire sei na afi no me kan sem no sensem no kan hwe o wo on kan hwe dabi on kan hwe me be kan sem pa dabi on kan hwe o joboy on kan hwe o that chill enne eye vada se say oh AK na to say Boko matter hene. yeah me nyaba Ready any day kwan so. Say me time my life so na say sa me no me nka ho bi. Me de wada roma kwabresi ama de ono ho ahin de unu ado na wo muntem. sa pepe se me so me do no game no oso wote a me so me te O kan o se ne boss nye ne boss. Dabi me de no me de no wo sa na wo be kan me de no odobo ni amoku ama ni so munim so do kwabresi ama pa. Che utie eke me na menim se na me so me hihye me game neighbor watch it say mo penny yeah wo di obi anya me tena game na chi she game se na e be bo no Odobo ni kro obeye ena me ka che no utie me na me ka che no wo de she game no se woni mitrim me boa woni mitrim mate eti ye be she game ni se na e be ko no Bada Imagine omoye unim bibi me de ene se unim adekuta na me pese ode ne beba mu me se me ne ho an ye free pa ne ne ye free oh ode tie me ode tie me me si game we no ebe je mu nsem ode ma me chwa de me call ebe je mu nsem na ode tie me na oye life me call so ko kan the same thing ne nkrofo kra di matem hwe on se ko ayi ajagraja ko frɛ no eka chele so nyai obebu ni din wo life no so ka cha ajagraja se ajagraja ntimi control no ontimi nche de onye nti ajagraja die oho hin kura nya na onfa nche no nti wodi ni ba issue we mu pa ebeye me ya because ebeye wo ya me da se pa unim de nti ameka sa no me de me pese eya wo ya no eno na me beye okay unim de me so me Matiwase udi ti na ajagraja na kwa so nim se me penasem minim pa okay because ajagraja na nkwasa no ohu hin fa nche no because otimi kase ono obi antimi control no obi antimi nya no hwe on fa nche no so last time no boni din last time obebu ni din boss no enya ne boss no ade o hin kura chiri se obeka se me see Joe boy boss no unim se unti wo hia de o chira na se obi beka se o ya ajagraja kra na kola waya na kola so waya akoda waya Joe boy ni din no Joe boy nti nka me pese ka obi a wo hia de o ye no na se obi fesi a but ajagraja die ya me ni me kure ni ono de na wono ho a de na wono ho a wo vida wo de wa tie de na wo Joe boy ho a de na wo Joe boy ho a me de ba be bono Joe boy de na wono ho but when you why me game na e wono ye ko pay master so ye ko master for so ye ko master oni ni sao because wo de che game no send ya wo be feel no wo be feel me say me that chem ono so that chem Joe boy ne master na me be cons we o ya akoda wo de team wa le master ba be wurem ode Matiwase but won no fa charge agraja wo na mpese otimase no wonya no fa nche no oh jai wonya so fa nche na ye na so de hu bajim Joe boy me si Joe boy me de be ko ne master ne so me de be ko master ne so ode okay una ani mo reason but me pese otiase se e bibi se na ekoso nti but una ani mo reason bada me reason minim no minim de nche ono so yes ah
So Odobroni kan he. Odobroni so me master. Me master no Odobroni. Me Odobroni. Me Odobroni. Enu nti sisi ano. Enti ene ontu ene mabu baby. Se kokroma mfele se obesu ni so onso me mfele se odi asawa betai. Vaida me pe wasem papa wo. Me pe wasem kwachi obia. I know. Me pe wasem papa. Ba se na be ya game ni be ye de. Na game no aye hey. Se ono ope trend me bua. Ope trend. Me so me bua na ma trend ni musu mu abie. Me bua no ama trend ni mu abie. Mati but na me se bia wunim ti na me pese me ma o clear say oni ni mienu no enhyeda onhyɛ na sekora onhyɛ na sekora na pese o ti ase baida o ya kwada jobo ya kwada ma eye kwablesi ama otwini mu tan o ya kwada. Okay Mati by didi atem na ka de be kono so na ye me Mati wo de una oni mo reason ti Mati wase wo de me aminim de me minim kwa me fa so me ye adwuma no. Mati me da ase minim kwa me fa so me ye madwuma se ebebe na temdidie ebebe na yanwene nsem yen kansem na manipa mepu mehwe nipa ye betima anwene bi se wo nwene o kansem o tu nsem gu o yenso ye benwene kosi ankosi kwada me da for me da techem die na be kan fa mo am e fa me ho ba wo master Joe boy o master so po say nya wo master no me so wo master no Joe boy bra ho ase wo master no metwe master wuram bi mema wo master so Tiwaa onu so be fili se awade me di agobone obi na bo anonyom kakra be kan na wa hu ni ya wodi bi be yew na wati na hi wo beto samia wo beto piga me pay eki asem me provide asem kwabra na oto no me so me pena asem me pena na prempa asem ba se game ni no ono achusuo se ni ono achusuo o pe no sa pe na mekwa ma wo mu game no e diverse game me tima kaja som mimi ni dwuma di o minya dwuma dadem medidi ni mada ni nompam enti ebe ya wo yese wo dofo ne kwabransia ma na kwabransia ma nso so dofo ne eye Joe boy ne bi koni widiem to was Ewurade nyame sa pepepe ne tie enti ni se Odobroni Tiwaa sana na mfunso so ni papa ne kwabransia ma enti se lumba tiasia Joe boy I like the game mema kwabransia ma nso abewuram bi sa game we ye me chichire mu mienu wi afi ne mato o mama eye tim legal wife on mini kwa menwene no se me benwene amamo me benwene ade ne de amao Joe boy me ba benwene de amao don't worry na ebe mo wan ebe mo ni ka se menwene sam na wie no na afi ne tim legal wife on so asom na afi ye pusa mu mienu sana menwene de amamo me make sure se me hit de ekọ se de wo pen me to aso amao ensem na wo kana eno na me ba beto aso me yibi mfim me be gi no ma bi atutum di amount he ebe yo se sini no ebe yo se sini me be ensem na wo kano minim de me so ma nwene di ama wo me be gi wo nsem ni na atum no ma twe kwabransia ma be si so you will feel it se yet one ye hwa wo ena ye obi ahu game no se ne ono so be play game no okay so wo ye stubborn me so mabodam mabodam na me so asemu amintwaso o me so asemu amintwaso o pa akọ wiem kokofa hwan bra kofa hwan bra mintwaso ti se wo twaso
Na wo de me de ya Facebook yi. Dia wo Joboy me de Joboy me ni watemo ba me cancer ma kire. Me ni watem ba kokora se na be ya wo Joboy. Ade e be che no. Ye be hia wo ba bi ni yese esre. Sa na me ye wo. Me tata we. Wunya obi ama ne tata wo Joboy. Me tata wo no master. Me tata mu mienu si ye. Afu ukwa ase kim. De don wo ye ne kwa de agro no wodi. Me tata wo. Ube ye video bia na wuyem sisho. Pabne be ye video bia na yem sishe no. 24/7 na misimuso. Che. So opudom. Munti game na se. Na sanka munti game na se a, enka montutum ni ka waka chenze Joboy. Jimi na wu jimie no, eye na jai. Na mi ankasa bi betie simbi wo be ye mobo Joboy ono master. Wo ya akoda, o master o boss, ene kwabinesi ama wo boss no o boss oni gu anum pie. Na so wo yusu. Joboy wo yusu. O boss no wo ya akoda wo betena se no wo fie kitikiti sa ankre. Wo fie kitikiti die na wo dia wo Joboy me di hu agro ade a wo mpene se obi di hu agro wo ade a wo mpene no se wo ye be di hu agro na betena me rubbish nsem ni na Joboy me rubbish nsem na me de wo master ena me di ni be sisuo e de ama wo na ma chimu ma tum fa ko be bia abako bia me aduro ntimi mi o me aduro ntimi me je ntimi nyame woto agwalagwa enko me tagu so pe hwi ni kutre yam me hwi ni kutre yam na ba be hwenu na me bobo wo bi ya bibi kakra wo bobo dia wo memo apodia wo media ne so Joboy we mabana nnuado na me tisum se na me fresu ma egu mi so a no break Joboy no break o ho beka o ma me ho beka o kai video bi a wo ko yi sika na wo tike ma na wo ba wuti asema me ka kire 4 years ago me kwa ko fa video na ba kire Joboy 4 years ago na wo tike ma wo yi sika me kai satam na unua ba awu na unua no wunu awu me yi nsam de akire wo me ka asem kitwa bi de kire wo wan pema asem da ba na me huni say we are all brothers game na wo play no me nim play chen mama bia ko widiem o de fanagro we e caution am dia ma we e kokobo me ka meye ma adwini bom fucking onse na ma position mu mienu 7 and 11 so ball wins na kwa bless ya man so ball 11 on so eteki road wa me so me na mfinfini me che 8 and 9 na me namu sei 6 wogu machi 8 9 na me namu me 10 ene ye leadie 10 da manim 9 da ha 8 da ha 6 wo achire 7 and 11 mo na mo me nchen ye be hwe but de obele pass ndi amamo anya kasao but me bo kokko obeya kade enka na menyan baka se bi agro na medie we men kan hwe nkire wo bia mini obi atem mini kwabena atem o yi Joboy mini na atem but me send one ya man say Joboy afi na me be si game nu afi na me be kire wo bobre ene wo dibre ene ba bia wo se wo da
na nteso nko anante nteso na be nante no wo master na de ne be nante akọ asem na be kọ no eya wo master na be ma asem na akọ na bi sa wo nko a wo de wuntimi ni mi wo nko a de wuntimi ni mi nko wo joboy wo twamo tete Facebook no sa wo twam entokwa wuntimi nko wo mi so I say video ya kwa akoshe eya fofo kwa babeto abefo ntita kese no eso agobia ekasa ede afa ho enu ti won so share na wo comment wo ho ano aso aka kedi ama comment section no ase mepem no ye beba na abekan ni nyina da ede amamo na wa share video no enso ede aka ho ama fofo nso ho de ekọ ewo ye man kan mu ha aha na binsem no nyina ebesi